ulwa ukuthi eze studio nami ngafonela umfowethu ngathi ngicela uthathe ulwa umhambise studio benza ingoma emnandi benza ingoma ye South Africa yonke South Africa yayithanda ingoma yankulu kodwa mase benza ezinye izinto zokuthi kunamashow kuphi bese ngasangitsheli ukuba umthandeni wafonela mina ngqo wathi Big Zulu bengicela ulwa ezemcimbini wami nini mina first thing ebengizoyenza bengizofonela ioffice ngithi bafowethu umthandeni lapho ucela ulwa ukuthi ucela ulwa azomeseka emcimbini wakhe ebese ke ibeyibhala phansi ngelanga imoto ithathulwa no DJ bakhe uEve kumele ahambe nolwa baye emcimbini kaMthandeni kufike kuperformwe kube mnandi ulwa abuyela hamba yosebenzela kwezinye indawo angithi uyayizwa lona naku music video same thing ukuba umfowethu umthandeni njengoba khona ukungifonela mhlambe esacela ulwa afona athi Zulu umfowethu sishutha